komeza ugubwe neza uri usukurikiye ibiganiro n'amakuru ya Filmas TV igende kugezaho gatanu kuri gatanu. Wotari wakora subscribe, ukora share, ikindi utere comment ku biganiro n'amakuru tugenda tukugezaho gatanu kuri gatanu. Twakubwira ko rero baca umugani mu Kinyarwanda ngo uburere buruta ubuvuke, kubera ko uburere ari ibuye ry'ifatizo ku mibereho ya muntu kandi uburere burahenda. Ese wakwemera gutanga miliyoni 10 z'amafaranga y'ishuri ku mwaka umwe gusa? Ndahamye ndashidikanya ko bigaragarira buri wese ko kwiga no kugira ubumenyi biri mu bintu by'ingenzi ugereranyije naho ibihe bigeze. Niyo mpamvu rero ubumenyi ari kimwe mu bintu bishobora kukuzanira inyungu y'igihe kirekire ubyitondeye kandi ukabishoramo. Hari ababonye akamaro k'amashuri rero bihurirana nuko bafite agatubutse bifuza kuba bayatanga mu burezi bw'abana babo, ariko hari n'abafashe icyemezo cyo gushora mu gutanga ubu burezi nyine ubwo twe dutekereza. Ibi bintu rero mvuze hejuru byombi bituma usanga hari amashuri amwe n'amwe yo mu Rwanda afite ibiciro by'amafaranga y'ishuri biri hejuru ku buryo bugaragarira buri wese. Reka turebere hamwe amashuri 10 ahenze kurusha yandi yose mu Rwanda. Icyo nakumenyesha nuko n'ubundi nta shuri na rimwe riri munsi y'amafaranga nibura miliyoni 2 ku mwaka. Ku mwanya wa 10 turahasanga Wellspring Academy. Ishuri riza ku mwanya wa 10 ni ishuri rya Wellspring Academy. Ni ishuri mpuzamahanga riherereye mu mujyi wa Kigali Nyarutarama. Iri shuri rifite ibyiciro by'amashuri kuva mu mashuri abanza kugeza ku mashuri yisumbuye ndetse n'amashami atandukanye. Umunyeshuri wiga muri iki kigo yishyura amafaranga bitewe n'icyiciro cy'amashuri agezemo cyangwa se icyo yiga. Ibiciro by'amafaranga no kuva kuri miliyoni 1,373 kugeza kuri miliyoni 2,127. Umwanya wa 9 turasanga Ecole Francophone Antoine de Saint-Exupéry. Rero ni ikigo n'ubundi mpuzamahanga nacyo giherereye muri Kigali mu Kiyovu. Iki kigo gifite ibyiciro by'amashuri guhera ku mashuri y'incuke kugeza ku mwaka wa nyuma w'amashuri yisumbuye. Iri shuri rero rikoresha ururimi rw'Igifaransa hanini, naho amafaranga y'ishuri umunyeshuri yishyura agengwa n'icyiciro umunyeshuri yigamo. Ibiciro by'amafaranga byibura no kuva kuri miliyoni 1,780 kugeza kuri miliyoni 2,739. Ku munyamahanga we rero ni amafaranga miliyoni 2,314 kugera kuri miliyoni 2,739 mu mafaranga y'u Rwanda. Ku mwanya wa 8 turasanga Virunga Valley Academy. Kuri urutonde rero twakubwira ko ku mwanya wa 8 turasanga icyo kigo ndetse ni rimwe mu mashuri make uri bubone hirya cyane ya Kigali, kuko ni ishuri mpuzamahanga riherereye mu karere ka Musanze. Iri shuri rero ryigishiriza kuri porogaramu y'Abanyamerika ndetse n'uburyo bigisha subw'ibihembwe bitatu, kuko abanyeshuri bo kuri iki kigo biga ibihembwe 2 gusa. Ibiciro by'amafaranga ni ukuva kuri 600 kugera kuri miliyoni 3,600. Ku mwanya wa 7 turahasanga Gashora Girls Academy. Gashora Girls Academy rero of Science and Technology niyo iza ku mwanya wa 7. Ni ikigo cy'abakobwa gusa nk'uko izina ribivuga, gishingiye ku masomo ya siyansi. Iri shuri riherereye Iburasirazuba mu karere ka Bugesera, rikaba riza ku mwanya wa 7 mu bigo byihagazeho mu gihugu ku bijyanye no kwishyura amafaranga y'ishuri. Iri shuri rifite icyiciro cya 2 cy'amashuri yisumbuye gusa. Twakubwira ko ibyiciro cyangwa se ibiciro by'amafaranga y'ishuri ku gihembwe ari amafaranga miliyoni 1,500 mu mafaranga y'u Rwanda. 6 turahasanga n'ubundi Akron International School Rwanda. Ni ishuri mpuzamahanga riherereye ku Gisozi mu karere ka Gasabo mu mujyi wa Kigali. Iri shuri ryigisha n'ubundi abana biga mu byiciro by'amashuri y'incuke, abanza ndetse n'ayisumbuye. Iri shuri ryigisha porogaramu ya Cambridge. Ibiciro by'amafaranga y'ishuri rero no kuva n'ubundi kuri miliyoni 3,540 kugera kuri miliyoni 6,243. Ku mwanya wa 5 turahasanga Green Hills Academy. Ni ishuri rya 5 rero. Green Hills Academy naryo ni ishuri mpuzamahanga ryatangijwe mu 1997, riherereye mu mujyi wa Kigali Nyarutarama. Iri shuri rero rifite ibyiciro by'imyaka yose y'abanyeshuri, amashuri y'incuke, nursery, amashuri abanza ndetse n'amashuri yisumbuye. Ibiciro by'amafaranga no kuva kuri miliyoni 3,975 kugera kuri miliyoni 12 n'andarengaho. Umwanya wa 4 turahasanga Ecole Berger de Kigali. Ishuri riza ku mwanya wa 4 n'ubundi ni ishuri mpuzamahanga riherereye muri Kiyovu, rimaze imyaka irenga 65 ribayeho. Iri shuri rero rishingiye cyane ku rurimi rw'Igifaransa.
nk'andi mashuri twagiye tuvuga hejuru, rero iri shuri rigira ibyiciro bitandukanye. Iri shuri rifite ibyiciro by'imyaka yose y'abanyeshuri, amashuri y'incuke, amashuri abanza ndetse n'amashuri yisumbuye. Ibiciro by'amafaranga y'ishuri no kuva kuri $6,670,000 kugera kuri $16,650,000 mu mafaranga y'u Rwanda. Ku mwanya wa gatatu turasanga International Montessori School of Rwanda. Turasanga iki kigo ndetse n'ishuri riherereye mu Kiyovu mu mujyi wa Kigali. Iri shuri rero ryakira abana bari mu matsinda y'abanyeshuri 12 mu byiciro by'imyaka 2 kugeza kuri 3, imyaka n'ubundi 3 kugeza kuri 6, imyaka 6 kugeza ku 9 n'imyaka 9 kugeza kuri 12. Ibiciro by'amafaranga y'ishuri rero no kuva kuri $7,450,000 kugera kuri $16,250,000. Ku mwanya wa kabiri turasanga Kigali International Community School. Ni ishuri ryatangiye gukora mu mwaka wa 2005. Iri shuri rikaba riherereye Gacuriro mu mujyi wa Kigali. Kigali International Community School rero nayo igizwe n'ibyiciro bitandukanye ari byo by'amashuri y'incuke, amashuri abanza ndetse n'amashuri yisumbuye. Ibiciro by'amafaranga y'ishuri no kuva kuri $6,000,000 kugera kuri 18. Ku mwanya wa mbere turasanga International School of Kigali. Ku mwanya wa mbere haza ishuri rya International School of Kigali Rwanda. Iri shuri ni naryo riyoboye yandi mu gihugu mu guhenda ku buryo rirusha n'amashuri ya kaminuza guhenda. Iri shuri riherereye Nyarutarama mu mujyi wa Kigali, ryakira abana bari hagati y'imyaka 5 na 18. Bivuze ko n'ubundi ari amashuri abanza ndetse n'ayisumbuye. Ibiciro by'amafaranga y'ishuri no kuva kuri $14,625,000 kugera kuri $23,625,000. Ayo niyo mashuri 10 ahenze kurusha yandi yose mu gihugu, ariko 9 yose nayo mu mujyi wa Kigali n'ishuri rimwe rya Virunga Valley Academy. Amenshi rero muri aya mashuri afite porogaramu zitandukanye haba iz'u Rwanda cyangwa se hanze, urugero nka Cambridge. Niba rero afite yawe kandi wizeye, wajyana umwana wawe muri rimwe muri aya mashuri. Afri Mass TV rero akomeza kwifuriza ibihe byiza.